بینندگان عزیز و ارجمند السلام علیکم. شما هر یک شمایان را بخیر و شادی میگوییم. برنامه طبی توصیه طبیبان است که توسط تلویزیون 7 ستاره هفته یک مرتبه و تکرارا نیز پیشکش هر یک شمایانی عزیز گردانیده می شود. تا جایی که به شمایان خود پوشیده نیست، هدف و مقصد و مرام برنامه این برای هر یک شما معلومات پیش آوردن عائد پیدایشی این یا آن نمودی بیماری هست. البته مهمانی برنامه این باشد از شماره طبیبانی پرتجربه تشریف می آورد که برای هر یکی ما و شما عائد این و آن معلومات پیش خواهند آورد. پس از چند لحظه باشد ما مهمانی برنامه را برایتان آشنا خواهیم کرد. تماشاچیان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. این نوبت در مهمانی ما محترم محمودов Арохоҷа Саидхоҷаевич، директори маркази наркологии вилояти Зуғ, табиб нарколог ташриф оварданд. ва хуб доктор, ташрифи шуморо хайр мақдам мегуфтем. و ما اینجا بسیار میخواستیم دکتر به بینندگانی که این لحظه صحبتی ما و شما را تماشا دارند عائد بیماری استفاده باشیم که نشأمندی است و پیش از همه من میخواستم اندیشه شما را عائد آن پرسان شده باشیم که آیا از نقطه نظری طب ما میتوانیم نشأمند را یعنی بیمار گوییم یا این نشأمند یک خلق بد انسانی است؟ تشکر زیاد. چرا که خودتان قید کردید، نشأمندی این اولا وابستگی و بعد بیماری. اکنون مفهومی نشأمند یا نارکومانی اگر گوییم این معنیش این وابستگی و خوب. این باید که همون که گرفتاری بیماری نشأمندی باشد، هم بسیار ساده اگر یک سوتکه باشد دیگه باید و همون این یا اون موادی من با در پایان گفتم میگذارم چند نمودش هست. حضور کدامش بسیارتر به نظر میرسد من با گفتم میگذارم. از همین سبب بعدی استعمالی یک چند نمودی مثال یک موادی مخدر، موادی نشادور که در ترکیبش هر گونه موادی که هست که یک حالت ایفوری میگوییم، یک حالت ماتوش آورده میرساند. بعد از یک مدتی گرفتاری بیماری شده اگر بیماری شرایط اگر در وقت یا سوفا یا بیماری شده در وقت مثال سوزن دورو باشد اگر میگذرد اگر بیماری نشأمندی بیماری که گرفتار است خودش با اون یگان موادی که استعمال میکرد باشد اگر یک دو مرتبه داده شده اون جراب در شب نشینی ها همین خیلی به طرفی خودش بیماری نشأمنده برای خودش جلب کرده همون بیماری که میماند. آنچه به اون که و خودش یا مبلغ ندارد یا حرکت میکنه چه حالت که خودش دیگه باشه که هم حرکت میکنه همین خیلی چه حالت فلان باشه که هم آدمی نوعی که استعمال نمیکنه با این بیماری آورده میرسونه. خب اینجا دکتر معذرت میپرسم از اندیشه شما خود برمیآید که نفری که باری اول از آن همون استعمال میکند یا استفاده میکند ما نمیتوانیم اون نفر را در مراتب اول همچون گرفتاری بیماری نشأمند بها دهیم، اشتباه میکنیم. نه البته ناش قید کردید که درست قید کردید که یک بار استعمال میکنند ممکن وای خطا کنید ممکن وای خودش با همون حالت تمام خودش معقول نشود یا همون حالت چون خیلی حالت شده باشم چون سلام میخواد چون رفتارم میخواد چه فکرون میخواد اگر اون ترس دو هم اگر اون کیفیت اون حالتی ماتوشی نباشه و اگر معقول نباشه و دوی مراتب این دست نمیزنه. یعنی ما نمیتوانیم و گفتن نمیدونم بیماری نه بعد یک چند مدتی بعد از 2 روز یا 2 مرتبه استعمال کردن خودش تلفن کرده همون جورش یافته اگر تکرارا خودش یافته هم معقول شد بیامونی پول گیری و مبلغ گیری بیا یا همون استعمال کنیم گفت اگر خودش با تکرارا رفته باز تکرارا رفته شد اگر بعد اونجا الکن یا الکی هم نهولی بیماری نه لیکن اونجا الکی چی میگه یک کموتو اونجا الکی نشانه و یکتر وابستگی اونجا آیسته پایداش داشت و و خب اینجا دکتر خیلی خوب قید کردید. اصلا وقتی که گفتیم نفری سالم که از این عادت ها دور است چون یک خلق بد ندارد البته محیط تاثیرش میرسد، شاید دوستان باشد، شاید یگان یارو نزدیکانش باشد و میتواند در همون اولین حالتی که البته از نظر شما از تجربه های چندین سالینه فعالیت شما وقتی که یک نفر دعوت میکند میتواند در همون لحظه رد کرده باشد یا الکی نمیتواند؟ اکنون
агар ки ман агар мисол худи одам мегирем агар ман мехоҳам ки мисол ҳамуҷо мерам як одамои нағз бошад як шухс ки ягон ё ҳунар ягон кор ягон масъала ки бошад ки барои ман фоидаовар бошад ман мерам агар не ман мақсади мисол на танҳо маводи нашадо ман ҳамуҷо мерам мисол барои як тамокукашӣ ё меша як барои ягон маводи машруботи спиртӣ истеъмол кардан ягон мақсад ки мерадем шабнишинок биёрам як кайфият кунам як ҳолат кунам агар бошад гама ошном ту мерими ту мерад бошад ки агар мисол авай моддаи маводи нашадор бошад агар истеъмол мекунем ҳамун вақти шабнишин хеле ваҳо як хушу хурсандӣ гузараду ҳамун як ҳолати кайфияти ҳамин яро дурӯз пеш гирифтаги ҳамун ҳолат бигӯям ки як мақсад ки мерад агар ки ман мақсадаш бошад иншоалло ки мақсад набошад вай ин роҳ ба нарафта вай эхелак ҷо фикр мекунам ки намерад. ва хуб инҷо хеле хуб қайд кардед доктор оё мо низ метавонем ана ҳамон сигару носу ва боз чанд намудҳои дигарро ба ана ҳамон намуди нашъа дохил кунем яъне дар гурӯҳи ана ҳамон гӯем сутунча агар ду сутунчае ташкил кунем мисол меоварем албатта метавонем ки ба гурӯҳи ана ҳамон нашъа дохил карда бошем акун инам маводи нашадор бисёртар ба ду намуд дорад лекин основаш лекин ки асосӣ ки маводи ки дар маводҳои нашадор бисёртар истеъмол мешавад акун ба ҳолати дуд мунаввати бо сигор аралаш карда истода истеъмол мекунанд бо бакалашка истеъмол мекунанд ин маводи гашиш мебошад ки ин як худрои ҳамон алафашаю ҳамон ҷоҳои тухмаша гирифта истода хуш карда истода инҳо бо табак ҳамроҳ карда истеъмол мекунанд баъд маводҳои ҳоякаи дар составаш опий ҳасташ ин опий ака дохил мешавад бошад ки агар гашиш ба каннабиоз мегӯем маводи нашадор бошад агар лекин дар афюн сиё ё чой мегӯем дар халқ ё ки героин бошад ки ин дар таркибаш опиоид ҳаст ки ин ҳолати ҳам ломка дорад ва ҳолати бо сӯзандори мисол героин истеъмол мекунанд афюн бошад ки бисёртар бо роҳи чой карлашка истеъмол мекунанд инҳо оянда ломкаш бисёр сахт лекин гашиш бошад ки ломка набошадан ва оҳиста оҳиста вай бояд ки ҳамун дози истеъмол мекунад зиёд кунад ва ҳар рӯз агар имрӯз як миқдор истеъмол карда бошад пагоҳ аллакай вай дози зиёд кардан каш ки вай дози пештараш вай бошад таъсираш намерасад ва ҳасадан бисёр доз медонед ки бисёр доз бошад вай медонед ки вай маводи мухаддир як маблағи калон ки даст мебарад уже ин аллакай як ҳолат мешавад ки уже маблағ нест як ҳолат мешавад ки аз хонааш ҳархел биро фурӯхта истода дузи ягон кори ҷиноят бояд ки даст занад ва хуб инҷо доктор аз андешаҳои шумо бармеояд ки маводи нашадор аз андешаҳои шумо албатта бо суоли дигар бармеояд ки яъне ба гурӯҳҳои худ мувофиқ ҷудо мешаванд гурӯҳи як аст гурӯҳи ду аст ё гурӯҳи се аст аввалин дараҷа агар маводи нашадор истеъмол мекардагӣ бошанд агар мисол бисёриҳо аввал аз гашиш сар мешавад агар пеша машруботи спиртӣ бошад ё ягон худ дигар бошад аввал аз гашиш сар мешавад баъд оянда мисол агар дарёфт шавад агар опиоид гуфтем мана афюн чой мешавад манавозе дар назар бисёр мерасад аз ҳисоби камёф бидна аз ҳисоби вазаратҳои корҳои дохилӣ корбарӣ карданашон дастрас кардан дарёфт кардан қиинтар шавад ҳозир бисёртар мардум ба ҳар гуна маводҳои дороворӣ истеъмол карда истоданд ки ҳаракат мекунанд ки маводи дороворӣ ҳамон ҳолате ки маводи нашадор биёрад агар ҳамои истеъмол кунанд гуфта ҳар гуна маводҳои дороворӣ истеъмол карда истодаанд ва хуб доктор ман бисёр мехостам андешаи шуморо оиди он гирифтори бемории нашъаманд шунавида бошем вақте ки ана ҳамон нафари аллакай як маротиба ду маротиба се маротиба истеъмол мекунад ана ҳамин пас аз чандумин истеъмоли чунин маводҳои нашъадор ӯ ба бемории ана ҳамин нашъамандӣ гирифтор мешавад яъне вобаста мешавад баъзе ҳамихел ҳолате мешавад ки агар гашиш истеъмол мекардагӣ бошад агар дар ҳолате ки вай ба тариқи дуд истеъмол мекунад вай дар муддати 5-6 бор агар истеъмол кардагӣ бошаду баъд бо худаш дарёфт карда як рош ёфта худаш дарёфт ки истода ҳама вақт дар дасти худаш бошад агар ҳама вақт уже аллакай гуфта метавонем ки ин одам бемори гирифтори бемори нашъаманд шудагӣ баъд мисол ҳамихел мешавад ки ҳолати худаш бехабар мемонад ё оила ё ягон кас ҳамона дарёфт мекунаду баъд муроҷиат мекарда ҳамихел гуфта уже ваҳо фикр мекунанд гум мекунанд ки ин фарзандашон истеъмол кунанд ин ё он намуди маводи нашадор шудагӣ лекин маводҳое ки дар таркибаш опиоид гуфтам ман чӣ хел дар бола қайд кардам опиоид агар баъди якчанд
як ё ду маротиби истеъмол кардани бо роҳи сӯзан ё бо рӯи чой гуфтам агар сиёҳ агар афсинисон дар мобайни як ду маротиба аллакай гирифтори бемор шуда аллакай онҳо як вобастагӣ пайдо мекунанд. ва хуб инҷо доктор шумо худ хуб медонед ҳар беморӣ аломатҳои худро дорад, аломатҳо дорад, нишонаҳо дорад ва албатта пешгирӣ ва оқибатҳо дорад. ва ман мехостам ҳамон аввалин аломатҳое ки ба ҳамон нафари ки маводҳои нашъадорро истифода мекунад, истеъмол мекунад, кадом аломатҳо дида мешавад? Аввалин аломатҳояш. Аввалин аломатҳое ки дар истеъмолкунандаи маводи нашъадор дида мешавад, ин вай ба сару либоси худ ба як рӯ ё як мӯйҳои худ як барисот дуруст истеъмол намекунад. як либоси чанд вақт мебошад, иршо расидагӣ, мисол ҳамин хел ҳолато. баъде ки истеъмол карда мебиёд хона, мебинед агар вақти истеъмол кардагӣ бошад, ҳоле ки дар таркиби хунаш, дар таркиби организмаш ин ё он намуди маводи нашъадор бошад, рафтораш дигар мешавад, чашмош сурх мешавад, як ҳаракаташ тез мешавад, гавзаниҳо тез мешавад. шумо ягон савол метиҳед ва баъзе вақт нафаҳмиди дигар мавзӯъ мебаровад, аз хона мегурезад, рафторашам худашам дигар мешавад, шабу нимшаб хона дер мебиёяд, кор бошад кор намерад, мактаб бошад мактаб ё кор бошад ҳам бо вай ҳаракат мекунад, иштирок накунад, саҳар мехезад ки вай дар майни сар чтесар ёваму ҳамони истеъмол кунаму ман баъд худамо як одам бист кардама як баъд рӯзгузарам гуфта вай дар ёфти ин ё он намуди маводи нашъадор шуда ҳамон ҳолат ки мехезад фикрашам шабу рӯз як ҳолат ки ман тезтар истеъмол кунаму як ҳолати ҳамон матӯши оварда рӯзам гузарад. ва хуб инҷо доктор гуфта метавонед ки чун аз таҷрибаҳои кори атон ва инчунин аз ҳамон назарие ки ба унвони шумо муроҷиат мекунанд беморон, шояд адабиётҳо мутолиаи зиёд мекунед, таъсири ҳамон вақте ки пас аз истеъмол кардани як нафар маводи нашъадор, таъсири он аз чанд то чанд соат дар организми ҳамон нафари истифода карда боқӣ мемонад? акун агар нав истеъмол мекардагӣ бошад, агар гашиша бинем, агар таъсираш 1 соат 1 соат, лекин ин таъсираш агар нав истеъмол кардагӣ бошад, агар ҳолати кайфияту матӯшӣ зиёдтар мешавад. барои чӣ? Барои чун ки ягон марта организм ҳамон инсоне ки якум бор истеъмол кард, вай ҳамон доза гирифтагинӣ барои вай камтар бошад ва доза бисёр таъсираш ҳам зиёд мешавад ва вақташ ҳам бисёр мешавад. вақте ки бисёр истеъмол мекунад, пештара дозаҳо кам мешавад. ин бояд ки барои ки як пештарам якумин маротиб истеъмол кардам ҳолати биёрам гуфта истода, бояд ки дози бисёртар кардан гирад. дози бисёр мекунад, баъзе ҳолато мешавад ки агар опиоид бошад, ки ин ба передозировка мебиёд, ки ин аз ҳад зиёд истеъмол кардан ки то ҳолати фавт одам мерасонад. ва хуб инҷо доктор хеле хуб қайд кардед аломатҳояшро дар боло. ва агар ҷавони оиладор бошад, ман бори комил дорам ва шояд шумо ҳам тасдиқ мекунед сухани моро, аввалин нафаре ки огаҳ мешавад ин ҳамсараш аст, агар оиладор бошад, чун дер меояд, шояд вақти корбаро ояд назди падару модар салому алейк кунад, боз анамо вориди хона шад бо ҳамсараш аст. дар ана ҳамон ҳолат бояд чӣ кор кунад? бисёр вақт ман ба ҳамин муроҷиат мекунам ки бисёртар ҳамсарашон ҳастин бо хоҳар мешаванд ки як ҳолати мешавад ки мисол ҳамсарашон омадагӣ ягон либоса мегирам, шустушӯ мекунам, ҷумшӯ мекунам, ё мебурад ё ҳамин ҳолати мешавад ки акс ягон қоғози бегоне ки бояд ки дар киса набошад. ҳамоно мебинад, баъд мебинад ки дуношан як чӣ мисол ягон мода як сиёҳ ё сафед як чиқар мода бошад ки мекунад, баъд ҳамсарашон фикр мекунад ки ин чӣ бошад мегӯям. баъд баъзеҳо ман мегӯям ки натарсӣ мисол биёитон масоҳат мекунем, пешаш пеш ҳамин фаҳмидед ки бошад агар муроҷиат кунтон пеш роша гирем, чаро ки медонем ки чӣ қадар барвақттар мо агар ҳамон одамо фаҳмонда шинонда психолого ҳаст, мана мо худомо бо ҳар гуна дороҳо ҳаракат мекунем ки ҳамон хумораша гирем, ҳаракат мекунем ки як асабаша ором кунем, ҳамин кунем ки ҳамон оянда ба ҳамон кор даст назанад, оянда ҳамин беморӣ чуқур наравад. ҳамин пешораҳо гирифтан дар худатон медонед ки пешораҳо гирифтан профилактика ҳам осонтар мешавад ва ҳам камхарҷ мешавад. барои ҳамин агар ягон хафшон бошад, ягон агар дарёфт накунам, омада гӯям ки ҳамин хел рафти фарзандам, рафти шавҳорам, баъзе вақт ҳолото ҳамин хел мешавад. барои чӣ хел мешавад? гуфта агар мебинем ин махфӣ, мо мешинем ҳамсарашон кам суҳбат мекунем, ҳамон шавҳоршон агар истеъмол мекунем, истеъмол мекунем. мисол агар дар бошад ягон тахшиш гузаронда истода таркиби хун, таркиби пешоб дида мебинем ки ҳамон
инсон гапи рост гуфтааст ё гапи дуруқ. ва аз инҷо бармеояд ки доктор вақте ки пайдо карданд ки масалан коғазҳои бегона он чизҳое ки ношинос аст бояд ба ҳамон нафари истеъмол кунанда огоҳ намоянд ё огоҳ накарда гӯем назди падару модар гӯянд. агар нағз мешуд ки агар дарғаф када шуд бошад агар огоҳ када падар модари фикр када аввал оилава ишта истода ва фаҳмад агар гуфт ки не шуд ман бас кардам биё ҳамин ва мо ахони бидон шуд хато шудам ман як хато кардам ман як бор дига такрор намешавад баҳс гӯяд агар мисол худаш майляш обаш бовар карданда кор ки ҳар кас метарсад ки фаразон як кас ё ҳамсоя ё он киси бегона рафта шуд ки бовар нест ки мисол он кас нагӯяд бо оила бо чапин гӯяд ки ҳамин оиланда наркома ва гирифтори беморӣ аст гуфта ҳама метарс агар оила падар модаре ки пиша гӯш кунад зина фариши кунад як фикр кунад ки фаразонда оила чӣ мешавад ҳамин фикр не ман тоба кардам бас куда ҳама кор буда даст назанад агар уже бас агар бои мо муроҷиат кунад дар коне чӣ кор уже фаҳмид хато гиша агар ҳама инсон дар ин дунё хато мекунад хато киша фаҳмида гифт дид мана мисол масъала омад ман будам мисол амбо бо масъала мегирам агар дуюм бошад ки уже алки муроҷиат карда гуфтанда кор ки ҳамона тезтар алки ҳамон тоба карда гиша то охири ҳаётиша тоба кунад ин ҳолат ба дигар даст назанад. ва инҷо доктор таъсири ана ҳамон истифодаи маводҳои нашъатдор ба оянда насл ягон таъсир мерасонад ё на чун агар он ҷавон аст оилаи ҷавон аст акун ҳамта агар фикрги бурони ҳамин машруботи спиртӣ маводи нашъатдор мана гуфтем ки мисол мана истеъмоли сигор агар фикр кунем ки ҳамин мо мехоҳем ки ҳамин дар дунё ҳам медонам аз ҳама қиматтарин ин саломатӣ бояд ҳар як инсон ҳамин хурдсоли падар модар оянда худаш зину бачаҳо ҳамихел аз ин гуна роҳҳо аз ин гуна истеъмоли ин гуна он гуна маводи нашъатдор дур гирад ҳаракат кунад ки ин роҳ ба даст назанад ин даст мезанад баромаданаш бисёр душвор ин як чӣ мегӯяд як иродаи як қуввати мустаҳкам дар кор ки чӣ қадар медонад ки чандин сол истеъмол кардагӣ ва мисол молишам бисёртар дурам дароз ва бисёр харҷашам бисёр мешавад барои ҳамин ки бисёртар кор кунанд барои ҳамин ҳолатҳои вазнин баъди ин маводи нашъатдор истеъмол кардан ҳар гуна бемориҳо то бемориҳои рӯҳӣ бемориҳои дилу ҷигарҳо бемориҳое ки мисол мебинем агар бо ягон сӯзан ду маротиба сӯзан бемории спид мегӯвор вируси норуши масъуди одан ихе бемориҳо гепатитои эс мавода мерасонад ки бисёр бемории вазнин мебошад ки оқибаташ инҳо ба фавт ода мерасонад барои ҳамин аз фурсат истифода бурда гуфтани ҳастам ки аз ин роҳҳо даст кашида истода фарзандо як ҳаракат кунанд дар вақти ёшишон падар модар бошанд чӣ ки медонанд падар модар бошад як қувва як вай ҳаракат кунанд ки падар модар эҳтиёт кунанд ҳаракат кунанд ки фарзандони худашон ҳамсари худашон эҳтиёт кунанд ҳамки оянда насли солим шаваду ҷамъияти мо ҳамаш бо як корҳои нағз вай шуда ҷамъиятро пеш раводу ҳаракат кунем ки оянда қатори нашамандону майзадагон дар кишвари мо кам шавад. ва хуб инҷо доктор оё дар ана ҳамон маълумотҳое ки шояд шумо аз назар гузаронда бошед ё маълумотҳое ки мутолиа карда бошед гуфта метавонед ҳастанд нишондодҳое ки масалан як ҷавони мисол албатта мисол мегирем як ҷавоне ки ба гирифтор ба бемории нашъаманда гирифтор шудааст ӯ кӯшиш мекунад ки касе атрофиён нафаҳманд ки ӯ гирифтори ин беморие шудааст ӯ ҷавон аст оилаи ҷавон дорад ва чун мехоҳад фарзанддор бошанд фарзандонро ба камол расонанд ва вақте ки ҳарчанд кӯшиш мекунад ки ӯ худро аз ин намуд дур кашида наметавонад ва кӯшиш мекунад ки атрофиён нафаҳманд ки ӯ ба ин беморӣ гирифтор шудааст вақте ки фарзанд таваллуд мешавад дар ана ҳамон оилаи ҷавон оё таъсироти ана ҳамон маводҳои нашъатдоре ки он ҷавон истеъмол кардааст ё истеъмол мекунад ба ана ҳамон тифли навзод дида мешавад. ман ҳамин саволро дар боло гуфтед ҳозир мегуфтед ки буда ҳамина бо мана ба худатон гӯшрас кардед ман ба ҳама фаҳмидам албатта ҳама гуна маводҳое ки на танҳо маводҳои нашъатдор ҳамин сигор бошад маводҳои машруботи спиртӣ бошад ҳамон маводҳое ки бошад ки барои мо барои организми тоза як кайфият метиҳад як ҳолати матӯшӣ метиҳад ин албатта оянда ҳам ба насл ҳам ба оила ҳам оянда ба таъсири падар модар ваяш ин ҳаматарафа таъсири
منفی میرساند که آینده با هر گونه نقصان ها وقتی تولد شدن علاقه فرزند با یگان نقصان یا تولد شدن یا دشوار میشد که آینده علاقه هم میفهمید که همون اگر فهمی میکرد برای کدام حالت این آمادگی باشد اگر معلوم شود اگر و همین خودش بیمارش چیز نمیکرد خودش روش میکرد میگه او میبیند که فرزند میخواد فکر میکنه که همون باشن بسیاری فکر میکنه که از حسابی استیمولی مواد نشدار شده این باید وایش دیگر باشد که فکر میکنن شاید همسری خود را عیبدار میکنن و همیشه دیگه باونه لیکن به این روز کده نمیشن امروز یا فردا یا بساط دیگر مثلا اگر مواد نشدار استیمولی کرده با همون کسیش уже معلوم میشه که تو اطرافیان به این نقصان برای فرزنده آینده نسل بسیار تاثیری منفی میرسونه. خب اینجا دکتر میگفتید تبابت این گونه نفران بیمار از چند تا چند وقت طول میکشه چون گفتید که البته مهلت زیاد لازم است و اون مهلت زیاد چند است مثال میوریم اگر نفری که طول یک سال اینجانی با همین استعمال مواد نشدار مشغول است یک نفری دیگری که زیاد از 5 سال مشغول است البته من بوری کامل دارم و تماشابینان عزیزی ما هم خود علاقه درک میکنن که معالجه در این دو نفر البته مثال است گوناگون است. البته درست قید کردید چه که من در بول قید گذاشتم چقدر پیشتر مراجعت میکنن چقدر پیشتر نترسیده گفتگوی کارمندان طبیبان با این نه تنها یک کارمندان طبیبان نارکولوگ اینا باید که با پسیکولوگ کار کنن حرکت کنن در کار که همون کدام جوره ها باشد کدام سرشوی همین بیماری باشد دیگر همون سرشوی بیماری همون جوره ها همون ما کروگ میگن همون بستگی که در همون جا شب نشان همون جا استعمال میکنند باید که از ما دور شدن در کار برای من گفته گذاشتم با یک اراده مستحکمی همون انسان باید باشد که در آمدن و استعمال کردن آسان کسل گرفتار شدن بر آمدن دشوار برای یک اراده با قوت مستحکم من بیشتر با در برنامه خودم میگم از خود همون بیمار وابسته اگر همون بیمار گفت که من امروز بس میکنم من همین مواد استعمال میکنم تمام بس گفتگان مثلا تمام دیگه اگر که موجود در کار لیکن افسوس که من بس میکنم میگوده یک مواد نشدار دیگه مواد میگذارد یا مواد نشدار مواد دورو میگذارد یا حرکت میکند که مثلا همون حالت مشروبات مواد همون حالت ماتوشی بیرون گفته و مشروبات سپیرتی استعمال میکند که لیکن هر اکتش کیفیتشو حالت ماتوشی میوردگی اینی گشیش دیگر اینی اوپیوتی دیگر اینی مشروبات سپیرتی دیگر اصلا ببین مشروبات سپیرتی بیشتر استعمال میکنم حالتی ماتوشی مواد نشدار استعمال میکنم میگم که افسوس که یا اینسولت یا انفارکت یا جگر سیروز میشه من خیلی کسا اوده میرسونن که уже آینده علاقه حرکت چیکار کنند که باید که همون مواد استعمال کنن دیگه استعمال کنند همونشو خودشون و ها آرام میکنند که ما مثلا زنگ و همسرش میگه که من استعمال کلاسیک میگه که ها شما آرا خودید آرا خودید تا اینا زیان همش زیانش برای ارگانیسم هست یعنی این معنی آن را ندارد که دکتر خوب بله صحت شده من از این رو خاتمه بخشیدم و راه دیگرش رو گرفتم یعنی اون بیمار است الان و اینجا من بسیار میخواستم دکتر اندیشه شما رو باز اون دانسته باشیم که وقتی اویا بعضا بیماری هایی هستند که اگر نفر گرفتار این یا اون بیماری شد وقتی که نزد طبیب می رود خب بستری می شود زیر نظارت طبیب می ایستد و پس شاید پس از یک ماه پس از 1 سال یا 5 سال یا یک مهلتی معین به پورگی شفا می یابد اویا نفران بیماری که به این بیماری نشامنده گرفتار می شوند آنها هم به پورگی تبابت می یابند یا نه با پورگی تبابت می‌یابند که اگر خاطر خودشون رو فهمم یک اراده مستحکم داشته باشند یک فکران آینده با کدام حالت آورده می‌رساند این حالت ها اگر همون اگر فکر کنند من برنامه‌های من میگم اگر برنامه گوش کنند یک خلاصه برورانو یک فکر کنند که مثلا بعضی آدم‌ها که نو سرکردگی ممکن گوش میکنن میشنون که اگر همین خیلی فایده‌اش بشه همین خیلی زیانش بشه بیا همین دستکشم تو یک اویلا فهمیدن اگر چقدر پیشتر مراجعت چقدر پیشتر پیش راه گیرن اگر مراجعه شدن آسان‌تر میشه لیکن که بسیاری حاضر دشوار میشد اینها چون برای اون که علاقه وابستگی بسیار سخت پیدا کردگی اونها من استعمال نکردم من درست من وای مواد استعمال نکردم دیگه حالات رو گذشته شده دیگر میکنن که این علاقه پیشتر اگر یک نمود باشد بعد یک چند نمود میشه در علاقه استعمال وایش معالجهش دشوارتر میشه اینم معالجهش بسیار نه تنها طبیب نارکولوگ پسیکولوگ کار میکنن پدر مادر کار میکنن همسر کار میکنن یک
مالش و آرام کردن در کار تو استعمال میکنه گفته و حلقه غضب آوردن در کنه شخونوی ناس که سند حرکت کردن این یک بسیار دشوار برای هر یک اویله این مورد کردم اینم اگر ما وای میکنم من 10 روز 12 روز خون میرم ما هر روز خون توزیع میکنیم با هر گونه محلول ها داروهای خواب‌آور دارو میکنیم حرکت میکنیم و خمار هم حالت گرفته اصلا آرام کرده یک ناس کرده شده با اویل شو میتیم لیکن بعد وای واردن باید با کنترل کردن دکو با اومده ایستادن دکو یک ما هر بار میگم بعد چند وقت اومدن دکو آورده شده تشکیل گذاشتن دکو استعمال کردن یا که بدون از دوست کرده اینه اویل ها بیشتر اهمیت داده شده بیشتر بومو یک روحی حلی همین مسئله باید که یافتن دکور شرم داشته شده روش نکرده شده همش اردوگونه کرد وقتی ما عدس میان گردن میکنیم حرکت میکنیم روحی راست بدرونده آبی اویل شما یعنی حیاتی سالم رو پیش حیاتی سالم شما تا آینده نسل سالم به دنیا بیاد. و اینجا من میخواستم دکتر حرکت میکنم جنبستی صحبتمان با یک سوالی جنبستی میخوام اندیشه شما رو شنیده باشیم آیا این بیماری نیز جنسیت دارد مثلا بیشتر زنان مردان دخترکان پسرکان البته اگر معلومات رو درد شده باشد یا از نظر شما از تشخیص و از همون گویم تجربه های چندین سالینه کاری شما حاضر من در تجربه دیده گشتم بیشتر به نظر می رسید ایسوبی زنها دخترها یاشا استعمال میکردگی کم بودن لیکن حاضر سالهای آخر شمار واقعی هم زیاد شده است من بگاه دسترس نکردم عمر نگرفتم که حاضر در عمومی ولایت چند کس گفته شد انی گفته نمیتونم اگر وقت است اگر روز آمده من چند کس باش میدم لیکن به گرفتاری این بیماری در زن‌هایم دیده شده است. خوب چی باعث میشه و دکتر با آنها صحبت رو جمع بس میکنه؟ با من باعث گرفتار برای زن‌ها برای زنها اگر گرفتار شده هوایی هم حرکت میکنن در یگان شب نشان یگان شناس میشن با یک همین گرفتار بیماری همون گرفتار بیماری بشه دیگر همین بیام یک متد استعمال کرده همین تلفن جواب کننده ما یک شناسی پیدا کرده آینده همون که مثلا حیات رو وای کنم که دو کس برای شناسایی وای کرده شده وای به معقول میشه چون من میدونم این نفرای مردم سال دشوارتر لیکن زن برای این گونه یا اون گونه مثال یا محصولات اسپریتی یا مواد نشادور زن تیزتر وابستگی پیدا میکنن اینم یک اون وی نام چی میگه وی ارگانیسم انسان. خب اینجا من بسیار میخواستم دکتر اویدین موضوع صحبتی کرده باشم متاسفانه فرصتی مونده چندان طولانی است با یک صحبت مون میتوانیم دکتر اطراف تمام موضوع ایستاده باشیم و در فرجام میخواستم اگر گفتنی داشته باشید برام ما حرکت میکنم که باز با تماشاگرانی تلویزیون هفته گفتنی هستم که همین سلامتی چقدر که ما در بالا گفته هستم سلامتی این از همه یک دوری گرانبها و یک چیز قیمتبها هست که لیکن همین بسیاری آدم‌ها نمی‌فهمند که همین سلامتی من یوشی یا دوری پیرانسالی احترام کردن نظم شدن همین دوری یوشی اگر هر یک انسان نه با سوای مرد زن پسر بچه کودک آدم کلان باشد اگر همین حرکت کنه سلامتی بدونن که همین سلامتی قیمت سلامتی احتیاط کنن با هر گونه با هر خیل آدمایی همین گرفتاری بیماری شدن از واه خودشون دور نگه دارن برنامه‌های من تماشاگر خلاصه برورن اگر یگان проблема اولای باشد اگر ما تیستر اگر مراجعت کرده شرم داشته بکنه همش مخفی عدسمون ما حرکت میکنیم که همه اویل خوشبخت باشد اویل نسل‌های نسل به دنیا بیارن همه حرکت میکنیم کشورمون آباد و زیبا باشد همه با کار خودش با منرکسیون ورزش همه چیزی که میدونیم که حرکت کنن که فرزند بسیارتر بیکار نماند فرزند بسیارتر با یگان هنر خواندن مخصوص شود که این میدونن که من بسیاری کارو نه تنها مواد نشدار هم استعمال محصولات اسپریتی هم من کدام روز برنامه بود استعمال تماکو باشد که اینا همش با ارگانیسم انسان حلاوت بخشیدن ارگانیسم انسان عمر کوتاه میکنند هر کسلهای وزن آورده میشود که اولش هفت میشود برای همین التماس میکنند که سلامتی خود را از این دوره ریاضی احتیاط کنند. تشکر زیاد برای اشتراکتان. و خب بینندگان عزیز و ارجمند اینجا ما رسیدیم به فرجام برنامه باقی با امید تنصیحاتی و سالمی هر یک شما تا برنامه‌های دیگر خیر خوش میکنیم. سالی بمانید.